Astagfirullah. Tidur ada. Itu kalau sudah di Rusia tidur. Tidur. Biasa tidak pernah tidur sampai 2 bulan. 2 bulan. Nama keluar masuk kemana? Harus suka uring-uringan. Yang dipakai aktivitas di bawah atau di atas? Jarang naik ke atas. Ya biasa tidur di atas. Oh, tidur di atas. Kalau terus itu kalau saya sholat malam, saya baca Yasin, selalu ada bayangan di atas. Lintas. Bayangannya setiap hari begitu, ada bayangan. Tidak, kadang muncul. Kalau saya mau sakit sering muncul. Kalau sudah lihat itu saya sakit. Sudah lihat itu. Nah, perempuan rambutnya segini, baju coklat, mukanya agak panjang-panjang, bawa tas coklat, baju coklat, tapi jalannya nggak kena tanah. Lompat kayak gitu, melayang. Terus laki-laki pendek gemuk, segi 4. Ya. Terus ada juga rambut panjang segini, nggak ada badannya. Nah, pernah itu saya sholat tahajud di sini malam, disambar saya langsung pingsan. Ada nggak pernah sumur ditutup di sini? Ada, tapi udah dibuka. Dibuka kan? Dulu itu katanya penyebabnya, terus dibuka. Sudah dibuka kan? Tidak. Oh. Dibuka tapi tidak dikeluarin. Pakai pompa gitu. Enggak, maksudnya ya. Iya, cuma dibuka saja. Artinya para tukang buka aja, ya. tapi dia enggak pada saat itu dia enggak keluarin itu makhluknya. Tahu. Jadi dia mutar-mutar di sini. Itu kalau sumur ditutup, dia penuh isi rumah. Ada saja dilihat. Nah, kalau dibuka, buka juga sebelum dibuka harus dikeluarin dulu. Nanti insya Allah aman. Saya kalau di dekat sumur itu sering pingsan. Sumur itu kan? Nah. Makanya saya bilang, yang ibu-ibu sebut tadi itu penghuni sumur itu tadi, bahkan ada ular. Iya. Di situ ularnya sumur itu. pendek Ya. hitam begini. Makanya Itu ya. pas saya sholat maghrib saya pernah dilompati. Nanti ya, udah saya tahu anunya. Ya, Bu Haji dengarkan aja zikir-zikir. Dengarkan dengan khusyuk, minta sama Allah, bermujahadah sama Allah, mau semoga zikir yang kita baca sebentar dapat menyembuhkan lahir dan batin. Rumah ini diberi rumah yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatiha ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'atal muslimin sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa khairul khalqi ajma'in wa habibi rabbil alamin al-mustafa habibi الكبرى وسيدنا علي المرتدى سيداتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الخارمات سيدنا شرنا عبد الله بن عبد المطلب وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتدى وسيداتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي القادمان سيدنا سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب وجابر بن أبي والأطوار والأخوان هذه في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة شفاعة من الله تعالى لإلتي للرسوليات بنت سكين أو بسر الفاتحة وراتب الحداد بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم على غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب سيدنا محمد أعوذ بكلمات الله التامة إلا الله لا إله 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 إلا الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الإمام حسن والحسين وعلى القراء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ولكل نبي وولي وشافع وحبيب وخادم اللهم وعلي درجته في الجنة وانصرنا في سمرات وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم doa zikir kami ya Allah, jadikan doa zikir kami terkhusus segala ibadahnya buat Suriyati binti Syakimah ya Allah. Keluarga ini keluarga yang Engkau berkahi, keluarga yang Engkau lindungi, keluarga yang Engkau berikan keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan zikir kami sebagai pengobat buat Ibu Suriyati binti Syakimah ya Allah. Jadikan doa dan zikir kami ya Allah sebagai penyelamat ketentraman dari rumah yang beliau tinggali ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika di rumah ini terdapat segala sesuatu makhluk yang sering mengganggu ya Rabb, jadikan zikir ini sebagai penembus dan pembalas segala makhluk halus yang mengganggu di dalam rumah ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, terima doa zikir kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Berikanlah zuriat binti Syakimah kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat sayyidina alaihi wa alihi Allahumma amin. Hasan ini. Saya beri mana pesul, mana kosan? Bukan barang kirim-kirim karena kalau malam Jumat saya sementara malam tahajud baca Yasin masuk ada Ini insya Allah. Saya usah lagi nanti ini pembersihan total di semua. semua Jadi artinya semua ini. tahajud itu pasti sakit. Jadi bagi sih. Dari belakang segala macam Buang aja sih. Tiga kali aja ya.
illallah. Kita lagi. La ilaha illallah. Mulai menggiring isi tas. La ilaha illallah. 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 Minal jin, minal jin, minal jin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. La ilaha illallah. Waliyatalattaf. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim.